Bos Rengginang Urang. Jalan-jalan dihormati. Panitia muda. Panglima. Dari panitia muda masa depan Mas Maulana Mas Maulana Mas Maulana Mas Maulana Mas Maulana Panglima sektor Aramanto Panglima sektor Bos Jamu Jakarta Bos Jamu Jakarta Bos Jamu Jakarta Bos Jamu Jakarta Noksipan Noksipan Aramanto diundang Noksipan Bos mesin Bos mesin Bos mesin siapa aja? Bapak Neraya Diki Alparo Diki Alparo Diki Alparo Diki Alparo tutupi karo cinta sing suci Abah Husen Abah Husen Abah Husen karo harga diri Abah Husen Abah Husen Abah Husen Bos mesin, Panglima Singwe bos mesin, Panglima bos mesin, bos mesin, Panglima sektor Panglima sektor Panglima sektor Dikaton diketara Bapak Nerayan Bapak Nerayan Bapak Nerayan Bapak Nerayan Yen aa dake Bapak Husen Bapak Husen Bapak Husen titip cinta sing ora duwe dosa Maulana Mas Maulana Mas Maulana Mas Maulana Panitia muda Adidi 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 panitia muda jadi apa karena sing bos mesin, masa depan bos mesin, siapa? Bos Jamu Jakarta, Bos Jamu Sing Jakarta, Bos Jamu Sing Jakarta, Bos Jamu Sing Jakarta, Bos Jamu Sing Jakarta, Aramanto sing Duerias Garuga Bos Jamu Sing Jakarta, Bos Jamu Sing Jakarta, matur kesuwun Bos Jamu Mas Sing Jakarta, Indra Bos Rotan Bos Jamu Sing Jakarta, AA Indra Bos Rotan, Bos Tegaki Bos mantan majikan sing kanan yang andalan, Dede Hafiz, AA Diki Alparo Diki Anggo Alparo panitia muda, siapa Diki jalan? Alparo Panglima sektor, Panglima Bos mesin sektor, Panglima Bos mesin sektor, Bos Panglima mesin sektor, Bos mesin Bos mesin Karo cinta sing suci dek berseni karo harga diri Daya Akila sing anonim Taiwan Mawi Eksa Mbak Yuri sampai dosa cinta likaton diketara
Pacar, Pacar, Bolo, Jimmy siapa? Beli perlu nambah gula, beli peduli dalam sandiwara, karena sing tak kawin masa depan sirah, karena sing tak kawin masa depan sirah. Matur Matur kesuwun. kesuwun, nah apa nih tiap